Ити курдук эдер ылтан колобурланнет эхигеме күннәгы локутугар ити курдук колобурдартан үйренеккетен саңа тугара айыккытын тутуукутун сөп. Бербитин салгыбыт оттон быйыл үһүс төгүлүн ого брастырын сиеһе жукусы коракка сетинне сүрбе 2 күнүгер ытыллыга. Бу сиес туһунан бияха бүгүн кепсипси келле ого брастырын союхун берседателе медицина наукаларын кандидата Сардана Валерьевна Маркова үтө сарсырдана. Үтө сарсырдана. Сиес турумун программатын көрөчүлөргө нам баалсы кепсер. Бу 4 жыл болар бихис сиес бит, ого брастырын сиестера болар. 2-10 сыллакка хагаламыда, бастакы сиес болбуда, 2 сиес 2-14 сыллакка. Бу ого брастырын бараларын түмен бихи опыт атастаһабыт. Онна ылынылары ылабыт. Бу ого доробиятын хайда карыстырга, оголор туруктарын хайдах диагностикалырга, эмтирге ону бартын кепсетебит. Ол сиес ихинен конференциялар болалар, төгөрүк остоллар болалар. Онна бияха келен ылжыттыр ученайдар кепсиллер хаңа нималары эмтехини диагностиканы. Онна бие бу университет ихинен ученайдар битеме докладтылар ол сиеска. Бу сиеска тылартан, кораттартан оғобырастыра келелер. Оны участковый педиатрдар эре болбакка, бу специалисттер оғыны оғыға сығыннақ брастыр. Оны хестерелер әмек бейгі түмсі бүтер балыр. Оғы әйгетігер үлелер балыға өліхеттереден болалар балады. Оны хестерелер конференциялар әме болар бұл тоқ сиеска. Onun bu 2 günlük ölebit hürbe 2 sürbe 3 günlerge bu setineyge ulahan terehin boları durur. Otun bu hacet takka brastar but bulan bağlaq kikenen kıttan hep bulada. Bu siyeske körüyün isteyen. Da bağlaq ki bare kelekterin söp. Otun oput atasa hıta konferensiyen kurduk tuğ hıtılları. Ol konferensiyalarga biyaka bilgin bu bolar siyespetigar endokrinologiya, oğu endokrinologiska gırıların uçuanaydara kelen ılcıttılar. Onna oğu birastara haydak прививка tururarı, vaksinasyon Novosibirskay'tan, Moskvat'tan, Vladivostok'tan kelen ılcıttılar. Bastın oğu bıraha janatta konkurs bu yıl emeği yıtıldığa bu yetinen bolar bullağacı bahalısты bu tuğunan kapsar. Bastın bıras den konkurs biyaha yıtıllar rukkattan. Onu sılay rut yıtar etibit gelin bu siyestarına nere yıtar boldu bit. Onu yıtar biter biyaha oğu bırastara toğ üle huryan yıtallar. Haydak üle bitlerin, haydak kördür üle ahterin. Ondan kasta ületten talan olabit. Onu bastın oğu bıraha opsay ata bolar. Ol higer nominatsiyalar ballar. Onu участковый педиатр kini ületin kördürür. Haydak ülebitin kas oğu участокка kini barın. Ona kas oğuğa прививка орбутун. Ületin kördürür opsayına. Ületin tümüge bolar. Tümüge. Onu bulana стационар брас, врач стационар один номинациялах бит. Onu balığı ити отделение гөлелер. Врач-специалист, детский специалисттарды, онна за верность профессии ден. Элбахсыл үлеләбит, оны чөйкөрдүрүләх брастары талабыт. Onun бияқы быйыл 4 номинация бар быйылғы конкурс бүтөр. Оны кылгастык bu союз, педиатрда союздарын, оғы брастарын үлелерін сырдатара күрәтшілерге. Бияқа bu региональное отделение ден вообще Россия ден Союз педиатров России ден улахан организация бар. Ол бии региональное отделение болбут сахасире. Оны сылайы bu бии университеті кытта бирге конференциялары ютабыт. Bu брастары өретебит конференцияларга кинерге атын опыт атастахаларыгар атын сирдерден брастара қалабыт. Онна кепсибит хайдах билинге тургунан о ханга нималары эмтирге диагностикалырга ingen. Онна тоққа
элбэх терәһиннәре үтәбит. Упсен ого брастыргыр. Onun tönse tugul hanatıqqa setini sürbe 2 günüger ogo brastara siyeske köktөктүк kıttar gıtıgar ıngırabıt. Sadana Valeriyevna Kalen Olcuttabıkkar, eğitlerin terdibikar maqtanabın.